Assalamu alaikum Tayke. Bu men Ümit. Ümit. Angliyada jeniniz Ümit. Alo. Ow, hazır эле uçup geldim. Ow, жақсы, баары жақсы. О, бүттім оқуны. Биротоло келдім. Алло. Кеткенім эби? 14 жыл болды. 14. Бол Тайке, мейлі бағыңыз. Жоқ, келбейлі қойыңыз. 1-2 саатта барып қалам. Алло. Абылтаныңыз. Ушинтип бузулуп кеткен турбайбы? Башарда делесин сатып кыткып жүрөт. Тиги доктурлар эмне дешти? Балаңды эмизбели кой, акырында байыгып кетесиң дешти. Кыргызча эле жакшы. Доктурларга ишениш керек. Анан эже. Эже бүт базардын баарын көчүрүп алгансыз го я? Ой, магазинде товар калбай алгандан. Ой, оокат деп жүрүп өлүп кетебиз го. Базардын баары эмеси кымбаттап кетиптир. Benim. Bunu büyüklüğünden pes Гисламында канчадан алдыңыз? 18'den aldım. Korosunu ölüp kaldı. Doktorum tuvağa kalıp pazara koysun. Uşu koros kıyım dememle satıp aldım. Ошондой. Биздин баркыбызды өлгөндө гана билесиңер. Апа, мунуңуз тотту куш го? Sen onu kaydan bilmeyelim balam. Satkanlar bilet de. Japon'da deyit. Kançaga aldınız? Öte эле кичинекей экен. Doktorum tuğup verse boldu da. Жаксыздарбы? Жакшысызбы? Саламатсыздарбы? Мектепке да алып барып окутуп коюш башым менен дагы антычпайбы. Мындай болбойчу. Sen ne? O. Эжең мындай отурсун. Анипа? Отурабыз. Рахмат. Дагы бир койсо экенин таап алган тура. Ооба. Жогорку айылдын медсестрасы. Ай, ушуга кор болгон кайра баштыгым. Sake. İçine жылып аласыз ба? Самтыр. Иә. Жылып қойыңыз ары, жылыңыз. Болам жылып қойыңыз. Канчага алдың? Бір торпақ дейді. Атасын озырайын мейлі дедім. Муну өтө эле кымбат го. Эскиден экен. Мындай аккордеон табылбайт азыр. Вальдбейстер. Ар ким өзү каалаган динге кабыл алууга укугу. Ал сиздин бир тууганыңызбы же башкабы? Эч айырмасы жок. Эмне үчүн айырмасы жок, ия. Ал бизди сатып кеттиби? Кетти. Бул мусулман болуп туулгандан кийин мусулман боюнча өлүш керек. Динде демократиянын болушу менимче туура эмес. Саламатсыздар. Салам алейкум. Бисмиллахиррахманиррахим. Бу Саламатсыздар. акыр заман болорда жалган диндер көбөйүп. Салам алейкум. Сиз капсанабаңыз. Адамдарды бир гана Иисуска деген ишенич сактап калат. Байке, муну окуп койсоңуз. Ар өтпөйсүзбү? Жок. Мындай динин саткан эмелердин жанына отурмак түгүл, жакын тургум келбейт.
Rahmat aylanayın. Ömürlü ol. Bismillah. Үйдө жагын карасаң. Эмне болгон эме бул? Балай билген адам өзі сұлу болады деп. Рахмат. Gel otur. Geçir bağız. Чачың кара. Mında ne var? Kıyak. Meniki? Buga 40 so'm to'laysan. Yok ya. Bunu sizin toyunuzda oynayayım de almadım. Ne? Yoldan al koy. Al koy. Aldığım ne? Koros aylanayın. Hem ne? Kiçinekeyle neme, kiçinekeyle. Doktorum tuğaya kalıp. Çok mu kişinin ayırması yok. Bari bir to'laysan. Ildışı kimdiki? Emne? Müsait etti vatama. 5 so'm to'laysan. To'lamayim desang, ilışın teyip ketaver. Koy çizeyi. 5 son. Çangiz, bu sizdeki emas be. Жок, меники эмес. Меники эле. Alari. Бұл жаққа еш нәрсе қоюға болмайды. Бұлар кімдікі? Меники. 25 сом, 15, 30, 65, 85. Тәтігім не? Тәтігі. Глобус? 5 сом, Мен Шаршанның баласымын. Uşu kichineke nemege be? 10 сом, Ne olup kalgansın? Altın degenlik içine tıyış gerek de. 15 сом. Коробка. Adam meniki. 50 сом. Күзгі. Менікі. 15 сом. Алдағы еріңе 20 сом. Мен bunu aldım alып алам байке. Ма десең тоқынып ал. Орындық жетпегендер, арттағы бош жашықты алып отырып алғыла. Тамаки чекпегіле, жеміске чақпағыла. Түкірбегіле, қақырбағыла. Люкті ашып қой. Асырбағыла. Sen ayıtı atmadın bile. Bana. Gördün mü? Bu ne istir degen şu alat. Муну карабайсың да. Эч нерсе эмес. Ушинтип сүйүп коебуз. Тоқтат жақ, қылқылдатпай. Çakmaya da. Ben çakalım der ki sapmaya. Estağfurullah. Atını sattın mı? Yaxşı bağa sattım. 15'ke.
Көзүң эмне болгон? Нервке soğuk deyiptir. Сидең менен жууп койсоң айылып кетет. Касиети бар. Тапқан екенсің дарын. Мұны ұқсаң дағы бірдемен жедірет. Андан көрі қатын ал. Дөрайт. Өзі лайық кетеді. Başını alam. Машина саға қатын болып бермек біле. Мен сені бір қызменен тарыштырам. Абдан жақсы қыз. Мага да жағады. Кыздар менен сүйлөш үчүн маданият, билим керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам кимде ким кызын жакшы тарбия менен турмушка узатса, ошол бейишке чыгат деген. Азыр уятсы итти билген арктуус деле калбай калды.
Oy, bu başka jakka ketip kalgan jokpuz baylanayınlar ya. Oy, soğuş başlanıp ketkenmi? Kara ata. Ваши документы. Your ID, sir. Where are you going? Who are you? Бул жака кантип өттүңөр дейт. Өзүбүз эле. Sit down. У нас здесь учение. Бойки, разворачивайтесь назад. Россиян аскерлери го. Жок, бул Американ солдаттары. Бул жерде ошолордун базасы бар. Atağın oğuzu kurayınlar dese. Sayız kulagan uşular köptü. Bulardın cürübegen jeri yok. Bet dünyege koçoyun bolar işte. Size vaylap silemiz. Bular dünyelik terörizmge karşı güreşip yürüşet. Bilemiz kanday güreşip zatkanın. Bulardın bir soldatı bir kişini atıp öldürüp, dağı biri maşinemini teveletip, hiç kanday cazalbayeli kağlaganın kılıp basıp yürüşet. Bular bizdik iş orduna görmeye kalıştı. Komünistik partiyanın kulağanına kuday kaşı gör. Bolbasa eldin barına atıp salmak sana. At öyle жүргөнсүңөр, je kalpпы. Силердин заман эбак өткөн абышка. Колуңардан эч нерсе келбейт. Коммунизм карылардын орусу. Туғандар, екінші раунд башталды. Совет aka. Siz görç. Komünist emezsin mi? Davay Algabay davay. Tur ordundan. Ey demokratlar el yürek gelet. Emne uçukpay kaldın ha. Atandın oğuzun urayın dese. Emine! Oy emine kıvasın! Ya emine kıvasın sakın! Oy ben sana demokrat olsak işte olmaz! Sakaldığını nasıl yaptım ha? Bilsem ben seni ha! Haqiqatlık bir gana Құдай айтам. Қой құла. Қоя тұрсақ, ұқпашым бені! Ұрыспаңыздар, туғандар, қойыңыздар. Ұрыспаңыздар. Тоқтатқылашы. Қойыңыздар, ұрыспаңыздар. Тәртіп деген болуш керек. Benim ne dedim? Ya. Ya sen olup durdun ya. Ақсақал. Benim ne dedim ben? Сізді көрген балдар қандай тәрбие алышады? O sakalım düşsen. Geçtik olmaytan. Olan emni özüne çarptı ölmedi mi? Çarptı. Oh. Сен дағы атаңдай болған кіші мен айтышым. Ұялбайсың ба? Oy Karaçı. Ya. Oldu değil, oldu. Buldu mu?
Boldu yok. Uyat emes mi? Karabaisin ben. Aramızda çoğun kişi oturadi. Oh. Yo men buga Ulan emne öyle kıldım. hiç Ya, de olmaydı. birdeme dedim. Yo men... Yo, oy. Buga istika degen jokmu? Je birdeme dedim ben. Kavatır bolbamız. Hey! Aşı koşu. Ötüp keteli. Aşı koydu. Dokumentini hadi kör gözgüler. Kaydaki takmen. Dokumentini çok mu? Olmayıp atka davay. Takta. Eğer daha gıcılsan atıp salam. Açıp koç, ötüp gidelim. Atkanga düşünmeysiz mi? Atka da zaten. Kana magazin. Ey Münakey. Mana mende. Beniz balbayt oşunday balbayt. Takta. Açtı yine. Siz berin ben açım. Açtım çatam. Belki bernesi. Aç. Çırka. Bernesi belki. Dur. Belki beriniz. Açtım gördünüz. Beriniz ait Ötüp belki. geçsin benim. Bernesi belki. Avtobüs ötüp geçsin. Dur. Jaksınlar. Jakşı olam. Apa. Gelecek ailenin şu yol var şöyle. Kayısı gelecek. Jogorku gelecek geç. İyi bir yandan da varsa olur. Bir yandan da varsa olur. Bir tamak veriniz. 20 somda. Arka goginen. Rahmat. Dağılbaysın da. Rahmat apa. Abe kokuy. Ne degan şunduk. Ay bolam. Aylanay. Hey, yemde mi oldu? Öldüm. Birini koyup gittim. Canı cennatta olsun, toprağı torba olsun. Normal neydi o iş La peki? ilahe illallah. La ilahe illallah. Öldüm. 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 Assalamu alaikum. Geçip kokula. Tumandan gelip kanardı. Baykoya kalıp süsü olmadım.
Ana sen akırlaydı koysun boy. Kız. Geçir kovalas. İçine sepetip koydum öyle. Balalı oğlum, erkek balalı. Ay erkek bala bu kız bala bu. Bağrısı Kuday'dan aylanayım. Karısı. Var ya neresi de sınırdı bu. Ay kokay güne. Bu hayattan benim. Hamdülillah. Starik. Gelin siz oturunuz. Bugün içmeyenle kasan içmeyenle. Gitti gayet. Tuğanlar. Bul kimdin kapçığı? Hey gele veremen ki. Tuğanlar. Kim kaşologun joğuttu? Hı? Kimdiki? Карабайсыңар бу? Cak meniki emas. Seniki emas mi? Samtır. Bul senin kapçığın emes mi? Kapçık. Ab gel bari. Sen emine. Beni öldüreyim deyip жүресің. Bunu üydeki acıları bilse beni türüyle yutup koymayı.
Hem aylanay saklay. Түшүнбөдүм. Bildi. Yok. Me kırma. Mına. Me. Ay. Emi çınıgı jigiti şunday bolot. Түшүндүм. Жубарым билди. Ишпей койсо эмне болот эле? Ушул бүгүн жарык дүйнөгө келип жаткан адамдардын жаркын келечеги үчүн, таттуу өмүр үчүн. Ооба. Ушул аракты алып коелу. Туура. Баракелде. Bu adam zatının tübüne Al jüri. akır uşul arak jetet go. Туура айтасыз. Арактын айынан канча деген адамдар, керек болсо бүтүндөй улуттар жок болуп жатат. Иисус айтат, ичкилик бул. Akındardın tamağı. İçkilikti, itçilik dep senemi içpey koyup adam bolgun gelebi. İçkilikti, itter içpey tezelten men içemin itemez mi? Hazır koşu. Bizlere avukat kılalım. Hatırdan mı? Beş boğunuz bek bolsun Yoldaş Kapitan. Gel oğlum. Okuy bak. Hazır karağın bol böyle kalıptır. Sayısının uçurunda arak var ele oğa. Bırak. Boyunda çekindi, çekindi bülbül bekindi. Altınım senin ayından, ben hapendi bulup gependi. Çek. Tuğandar. Adam balası bul dinege ilap gelip ilap ketet eken. Короче. Biz oşol ilap gelgen Kırgızdı. Adam balasına ıygarılgan ulu suyu menen tosun. Еще короче. Biz oşa Kırgızda geçe. Biz Kırgızlar başka ellerden emnemiz menen ayırmalanıp turabız. Видухауз өңүбүз менен. Yok. Телевиз менен. Тура. Biz başka ellerden tilibis menen, dilibis menen, ürp adat kaadat saltыбыз menen, özgöçö momday ынтымактуулугубуз menen ayırmalanıp turabız. Egerde ошол ынтымагыбыздан мынандай калпагыбыздан Еще айрылсак, короче. sen söyletesin ya. Сөздү бөлбөй жөнө турчу. Yok biz içemiz mi? Cevsun'un filosofyasını uğabız mı? Bu muğalim olsun emni. Moğullar mandıra başlar. Avtobus mektep olup kaldı bu. Ne? Ame yine gidip soğuk dese. Bultur. Men alkaşmın. Ha bu varak demde gülüyor. Cinsini değil. Ne bu tutuk uysku? Ne? Ben sana. Ne oldu? Ne sana? Evet. Evet. Doktor kulağı! Hakem doktor kulağı İsrail'i! Bu ne? Ya korktu ya.
Егерде ким коомдук тартипти буза турган болсо, момуну менен жаткандай күрөп турам барыңар. Түшүндүңөрбү? Eşekler barını talkaladыңар. Төлөтем барыңа. Карагылачы. Эмне калды менде? Арбузу барысың. Дагы баштадыңар. Токтоткула деп атам. Эй! Токтоткула. Öyle durayım sen. Ana. Demokratiya demişsin ayt. Ulan bunu şurası götürmezsin. Ulan bunu böyle çağır. Ekmek tost da gel. Bağırın kapatın. Bağırın. Туғандар, өзіңер білесіңер, мамлекетimiz başынан өте қиын мезгілді өткөрүп жатат. Мына кече эле Индияда катуу сел болуп, Америкада катуу шамал болуп, Буга эмне болду? дүйнө эли Эмне болмок эле? Дагы бир байлени баштаган Овкат кара жерге кирсин. Зыянга учураган адамдар бар экен. Грецияны дөрт каптап, Сөздү тумандатпай, тоготерин айтпайсыңбы? Ооба, аз деле караң кирип баратат. Туғандар, мындай учурда сабырдуу болуп, бири-бирибизди укпасак болбойт. Бир аз чыдап, сөзгө кулак салгыла. Аман эсен болсок жетебиз. Короче. Кыскасы, бензиндин кымбаттаганына байланыштуу. Еще короче. Жол киреси бир азга кымбаттады. Эми бүгүндөн баштап
элдин баары эле айдаганды билет. Мисалы мен да айдап жүрөм. Кааласаңар. Автобус сага велосипед эмес. Жарабайт. Мотоцикл айдагандар да жарабайт. Туура. Мыйзамды, коомдук тартипти бузбаган, билимдүү, моралдык жактан таза адам болуш керек. 3 аял алыптырмын. Анын эмнеси бар экен? Азыр биз деген демократиялуу өлкөдө жашап атабыз. Унутпагыла. Үчөөбүз байке 6. Чубарымбек, сен аны кайдан билесиң? Жөн отур. Атам айткан. Жөн отурбайсың. Өзүң айтпадың белең. Бу шариятта шарттың туура келсе, 4 аял алууга чейин уруксат берилет, айланайын. Мунуку 6 болуп атпайбы? Туугандар, бирок ушунча аялдын ичинен мен Анипадай аялды өмүрүмдө биринчи жолу кезиктирип отурам. Канча жолу адашып жүрсөм дагы мен өзүмдүн бактымды таптым деп ойлойм. Анан чыныгы сүйүүнүн кандай экенин мына мен эми билип отурбаймынбы? Мен de senin kim ekeningdi. Çınığı yüzüngde emi bildim. Балам, сага атаң жаш кезинде наркоман болгонун айткан жок беле? Жок, айткан эмес. Sen көп жылжырава, акмак. Өзүң акмак. Эмне калппы? Керек болсо сени 6 айга малып жаткансың. Өзүңчү? Sen деген дезертирсиң. Армиядан калыш үчүн трактордун бурамасын жутуп алып, ооруканага жата калганыңды эч ким билбейт дейсиңби? Операция болмушмун. Ошол бурама чыкпай калып, операция болгонсузда. Кыйята. Ой, ошол бураманы издеп канча ора болдум. Билесиңби? Трактор бузулуп, иш жүрбөй калганын. Ой, мунун сатып жиберип ичип алды да деп менден көрүшкөн да. Ата. Дана ит экенсиң. Ой, айтып койбойсуңбу? Иттеме мени. Эмне иттеп атасың? Сен бурама жуткан итсиң. Туугандар. Уялбайсыңарбы? Ушу кантип болсун? Эгер уруш талашыңарды токтотпосоңор, биз эч качан жетпейбиз. Ким ямау? Ким? Билбейм ой. Өңү таанышы сурайт. Угуп турсаңар. Дагы бир акылман табылды. Бизге акыл үйрөткөндөй, сенесиң кимсиң? Я. Ой, акылды неме? Туугандар. Бардыгы мыйзам чегинде болсун. Автотранспорт айдаш үчүн айдоочунун күбөлүгү болушу керек. Туугандар. Мына мен 4 жыл тракторист болуп иштегем. Бир да жолу ичкилик ичип, наркотик чеккен эмесмин. Өмүр бою бир гана аял менен жашап, элим жерим деп демократиянын принциптерин туу кылып жашап келе жатам. Үйлөнгөнү канча болду? 3 ай 9 күн. Ой, көп болгондурбу? Айтып коеюн. Эгерде мына улурулга отурчу болсо, анда мен жөө кетем. Туугандар. Туугандар. Мен машинемди 6 жылдан бери сындырбай, бир да жолу аварияга учуратпай айдап келе жатам. Эгерде мага ишенсеңер,
Силерди аман эсен жеткиргенге сөз берем. Туура. Шаршенге өш керек. Эмачи. Билимди, искусствону да түшүнөт. Үнү да жакшы. Эмесе туугандар. Дагы айтам. Бардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Ушул маселени добушка коюу менен чечип алсак, кандай дейсиң? Туп-туура. Аббали, Туура айтасың. Анда Токтош автобус айдасын дегендер кол көтөрүп койсоңор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Рахмат. Токтошко 8 добуш берилди. Эми Шаршенге кол көтөрүп койсоңуздар. 1, 2, 3. Сиздики жарабайт. Эмнеге жарабайт? Улам эле кол көтөрө бересиңер. Жана оң колумду көтөргөм. Азыр болсо сол колумду көтөрүп. Айланайын, өкөтөң айдай беришинчи. Өкөтөң жакшы балдар. Бир гана кишиге добуш бериш керек. Тура. А сен эмне кол көтөрбөй отурасың? Кимге добуш бериш? Ар бир адамдын өз укугу. Угуп тургула. Ар бир киши бирден гана добуш берген укуктуу. Жана дагы эки бутуңарды, эки колуңарды көтөргөн жарабайт. Бир гана колуңарды көтөрүшүңөр керек. Түшүнүңөрбү? Анда баштадым. Шаршенге дегендер кол көтөрүп койгун. 1, 2, 3. Угандар, бул жаш кезинде наркоман болгон, унутпагыла. Ооба. 1, 2. Şarşenge 2 добуш берилди. Эми Токтошко дегендер кол көтөрүп койсоңор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ошентип жыйынтыгында 11 добуш менен Токтош жеңди. Кол чаап койсоңор. Мен турайын. Жашабай жатып атаңа каршы чыктың ба? Үйгө барганда жонуңан кайшы билбесем бе? А мен сени сыт кыларым. Сени кечирип коңуз. Туугандар, ушул автобусту жекел автобус эмес, өзүңөрдүн өмүрүңөрдү келечек жашооңарды мага ишенип бергениңер үчүн мен акмак. Силерди Анан кантсин бечара. Силер менин ким экенимди билген болсоңор, рахмат. Эгерде мен бирөө жарымыңарга катуу айтып же тилим тийген болсо, мен силерден 1000 мертебе кечирим сурайм. Кечирип койгула. Алла таалам баарын кечирет айланай. Кала кеттик. Кеч болуп кетти. Рахмат. Бүртүгандарым баарын өз чоңойтподу байкушум десе. Люкту жаап койгулачы. Балага суук тиет. Жалгыз чоңойду. Жапай. Жап курчу. Мен ушуну күткөн. Атасы эрте өлүп калбадыбы?
яшикти берип коесуңарбы? Яшиктер бір қойшы. Яшикті дей. Al. Al, otur. Momzu salvan. Satayım dedimle. Niyetim barmay bayda. To'xtat. Yo'lni so'rab oladi. Hey, to'xtat degenden to'xtatmaysizmi? Aç eshikni. Жақсыңар. Ay bala. Algılaçı bu temiringерди. Yoldu tozup kaldı. Oturam beni canatan beri kaytarıp. Bir tiyak ötösüngөр, bir biyak ötösüngör. Талаш тартыш менен эч нерсе чече албайбыз. Эгер туура көрсөңөр, Senden bire сурап атабы? Sen kimsin özün? мен ким экенимдин айырмасы кайсы? Ayırması toğuk menen korozdoy. Койгула айланайындар. Бул бала деле өзүнүн жакшы оюн айтып жатпайбы? Анын оюнун эч кимге кереги жок. Аны истелеп элесе эмне кылышты? Эй, оңго бур дейм. Оңго бур деп жатам. Турчу мына. Угасыңбы сен? Мен жана эле айткам. Шашын агага бергиле деп. Эмне? Шаршен айдаса эле туман тарап кетет экен. Бир гана Иисуска деген ишенич сактап калат, туугандар. Эгерде шопур коммунист болгондо Жат. Ошо сизди көттү.
Безмін уақытта мындай, безмін уақытта тігіндейді. Түкірдім ашал коммунистерге. Қана? Қайталашы. Кімге түкірді? Коммунистерге. Жасаға. Қойыңыз? Қойыңыз ұят болады. Bir жағыңды жапсасын, екінші жағыңды тос бер деп тұрсыз. Dağım dedektir ya. Oң қолыңдың açılsı gelse sol қолыңмен бас deyt aylanayımдар. O açıl şeytan raz kırdı, koy kula. Bekir günöge basmaqla çaylanayım. Alğa bay. Oңға бұр. Ушинти bir жерді қайра айланып жүребіз. Болмайды. Шашен сен айдачы. Тоқтат дауызда. Улам тоқтата бергендей, сілергемдеу. Автобус ойып çıktı кен. Тоқтат. Айдай бер. Шашен, сен айда. Тоқтат. Айда. Шашен, айда. Кімде деп отасың? Кімде деп атам? Сен емде деп отасың? Тоқтат. Айда. Айдай бер. Шашен, сен айда. Айда. Тоқтат. Айдай бер. Шашен, айда. Емне? Тоқтат! Еміне! Я! Айда! Шашен! Тоқтат! Айдай бергін! Тұрды бұдай! Шашен айда! Тоқтат! Жақа тұр! Тұрды!
To'xtatqila deng. Jardan qirin asılib qoldik. Qiynaldi vaqla. Suranam. Qiynaldi vaqla. Charchab qolibdim aylanay. Jardan o'rniga kelib turib qoldik. Annemle oturarız bu yerde. Gittik. Suranam qiymildi vaqla. Bo'lmasa barimiz o'lamiz. Oxulla Xudoy. Xudoy kechira ko'r. Xudoy saqlay ko'r aylanay Xudoy. Kechira ko'r. Geçirip turalım Xudoydan. Anısı üstüne çek çok. Al barın geçirek. Geçirip turalım. Cagılı balalım oldu bile. Erkek balalım. Geçire gör. Niye küçük para olsam oğlum sılsın Xudoy. Xudoydan geçirip turalım. Barın geçirek. Barın geçirek doğanlar. Kala doğanlar. Dışlandılar. Kıyımda bakın. Bağıracağında olur. Basana. Ne ölçü? Korkmasın! Anam Xudoy жаратқан. Шу қырсықтан сақшай гөр апамай қача Xudoy сұранам екінші ішке. Мұндай ішке бармайым Xudoy. Сұранам. Апам езі жашауға Xudoy. Taş keptirip kaldı. Balam kıymıldava. Kıymıldava. Aylanay. Xudoy. Pendelerini geçiriver. Aylanay Xudoy. 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 Barыңардан сұранарым. Қимылды вағла. Қызыл шу түшпөгілі. Ең башқы саман әсен қалалы десеңер, қызыл шу қалдырбайлы. Сіз ақырын бері қарай жылы өріңіз. Жылыңыз. Қорқпағыла. Бары жақшы болады. Жылыңыз, жылы өріңіз. Şaşma. Şaşma. Bizden geçiriyor. Xudoy geçiriyor. Xudoy geçiriyor. Xudoy. Kırımda vatan bizden şaşmağılar. Oy yüreğim, ay yüreğim. Қорқпағыла. Бары жақшы болады.
Ушундай болорун билгем. Алдады. Энең Нурайын алдады. Эмне болсо ошо болсун. Кечиргүл, анткени эмне болуп жаткандарын өздөрү кандай калышты. Кечиргүл, Кудай. Кечиргүл. Таш! Таш алып келиңиз. Болуңуз. Дагы. Кой. Дагы бир таш алып келиңиз. Чыкпайсыңбы самдыр? Аялдарды алдыр. Туғандар, қачпағылашы! Туғандар, айланайын, туғандар, ай! Қаяққа қачасыңар? Айланайындар, ай, келгіле! Туғандар, келгіле! Қачпағылашы! Біздіз барайын сақтап қалап туғандар бар! Келгіле, барын жақыр! Тормысты қармап, тормысты бәді білем! Қанап, дер! Дағы!